Don't Julie Jacola and Jaga. Yeah, it's Paul out Jaga. I guess I change Jaga. Kintwana Mashona Jaga. Yeah, I see like a plaga. Hey, ola device tabanana ka morao ka moo. Okay, ke approach sasa. Without one. Ke go botsela botsega ke approach sasa. Without one. Yeah, I was born in the 80s, so ke approach sasa. Sasa ya kokota. Se seng se se batla more. Bare ntete tsena tsa DM for price ha o di hata di go. Ha ke tsebe butla ka wena. Butla ka wena ke tsebe butla ka wena. O tsaka mamela ne o ka private school but a sa tsebe strata, ha o tsebe strata. Nona le buka tse bo phao. Ha o di tsebe wena, e tswa keng. Nna yona ke tsebe. Ah, o tla o jwetsa, ba o jwetsa na buka tse brown. Batole mala no hupiwa ditlhase Tswela bapala tshela motlakase Shapela fatshe jwalo ka katse Ba ka mosino ba gangwa ke gase Team ya magabela ke le swala dasha Ha ba sa bona no ba bona o le legotho Ba tlo safara dikwata Le tlo le mala dikwata Ba tlo safara dikwata Le tlo le mala dikwata Imabebesa tavalano petit boss Izinje zami over there ba pussy vodka Why you dancing like you wanna do come over Sahlasela marabele uzokoka Imabebesa tavalano petit boss Izinje zami over there ba pussy vodka Why you dancing like you wanna do come over Sahlasela marabele uzokoka Welcome to another episode of Kakwa's Finest Bafetu. I'm your host Teddy. Tsegele ha magriza da so tsegena le mo tshile re di ntshang buang bana buang. Ha ba bua dintsha. Ba kholo ba teng. Ba kholo ba teng. Ka mohao wa kholo. Ka mohao magolo. Dintsha. Mafalo na masisane kaofela. Ba fetho rena le guest ya rona ke Thabang. Morena Thabang le kae? Thabang Victor Slepe le ka more. Redi. Slepe, ntate Slepe. Wa ba Kapa. O monate. Ke monate wena. O tseba o ithoka kapa e bitswang. Ha ke tsebe next subject. Next. It's fun. Unless if you butsa justice ke na tseba ntho tseo. Oh, justice. Yeah, on to. Mo fositse mo. Ah, na ke tsebe next subject. Next. Mare ke o Mosotho. Yeah, ke Msotho. O letse hona qwaqwa mo ka. Yeah, ke letse qwaqwa lusaka. Ka siya justice. Ka siya justice. Yes. Dintshang saka o monate kapa. Lusaka re kotsi ntate wa bona talent lusaka e kotsiwa. Re blind. Ba mare dikolo di. Si one fela. Lusaka sekolo si one fela. Yes. Si one fela. O baneng. La go botsa justice o tla wa gago. O justice ke ena. O tsodi ka go ka ofela. Wena o kene kae he? Okay, school. Ke kene primary, ke kene Phutadi Chaba, then high school. Yeah, Mamello, Bolitsibulo, then high school, Bloemfontein. No mothagwa school. Asa le ke le suit. Le tsheke uthi e thuletseng a sa utsha magata. Sina next. Pasa hantle mare. Ne di shapa ma kae ka ne ke di shapa le tsona. O ka I recommend ABC no top 8 top. Justice it's a 2 out of 5 ne? Now we'll say 3 out of 5. O no etsa di subject different. Commercial subjects. O ka recommend batho ba di tse kutlo. Yeah, ha batla tšhelete ya commercial in subjects. Ke gone batho ba tšhelete. Batho ba di science. Ba tsebe tšhelete. No. Ba tsebe tšhelete. Ke gona tsang tšhelete. Next gona tsang tšhelete. Re tsa the accounting that numbers. Metsa ke o etsa next ke ntse commercial subjects. Yes, nna ke utha gale I was born in the 80s. Oh. Yeah. O ka re una go tsa di apartheid. Apartheid more. No le territoire jwang? Le territoire bana. A ke maka ke phela nako tsa apartheid more. But I was born in the 80s. Ke utha gale. Yeah. No le jwang. Ana go Compared to now. dintho di tšhintšhetse ngata compared to ha ne ke ola zigela wise wow tse ngata di tšhintšhile Ba re ne le kena matlong a magoro le go rutwa ka teng. Ke nnete. ha ke tsebe nna ke la usheng le school a se le kena school se sharp ntlo ya mogoga ke tsebe
Ke utlwa ka wena tseo. Ke utlwa ka wena tseo. Nna ke tsebe next ke ne sekolo se hantle. Yes. o santsane o na le buka tsele tse bophao Ha o di tsebe wena, e tsewa ke nna. ke nna yona ke a e tseba, ke nna yona. Ah, o utlwa o jwetswa. Ba o jwetsa ona buka tse brown. Ne di le jwalo, man. E ne di jwang. So o ka re education e tšhintšhile jwang compared to ya gale note E tlo ba thata. E tlo ba thata. A ke batho itlama cause nna ke ne sekolo ka nakwana ke. So batho ba nngwe ke tsebona ba experience a kere. So nka se kgone wa arabela, but nna a ne ke na sekolo o ne le monate. o na le ngwana No, I don't have a kid. o bone o na le motse kae kapa se ntho tsa ka tsantsang re di disclose tse Okay, ke approach SASSA. without A ke go botse le botse kae? Ke approach SASSA. ngwana Yeah, I was born in the 80s, so ke approach SASSA. SASSA ya kokota. jwale wa kapa o batle ngwana kapa o se thole motharrai Eh mona. Wena mona. Ha ke tloletse yo. Ha ke tloletse. Ja tsi se ke tlola mojolo, ha ke tlola mojolo. o bomma malome maybe Ke ntate mo. Yes. o recommenda bana bano gore ba ye private or public schools Wa tshwana. Education ke education. education ke education Whether we private or public doesn't matter. but a jeko thola gore ba ka ba private ba le nne private ba sekgowa eish O tsa mamela ne o ka private school but sa tsebe strata, ha o tsebe strata. tshwanetse be streetwise Streetwise. Slow pizza strat. Wa bona. O ka private school bua English wa intsha ka dinkone but a tsebe strata ka wathi lo tsaka. So rona batho ba strata ntate. o motho a strata Ha go tsa strata. a go hlalosetsa setšhaba go motho a jwang o etsang busy kang he Okay. Okay. Ke a span. 725, 724. Ke span na subs. So ke a paisa. Wa bona. So esa le ke a paisa, ke a paisa. Le beshe mi ditsa lona ba fete ke tse Steve Madden. Ntho tse buhlala. Yeah, so nna ke uta strata. Ke phela ka strata. Ona bua le nna WhatsApp. Ke tla ofa price. o di rekisa ka ofela Se seng se se batla more. ba re ntate tsena tsa DM for price ha o di hata di re Ha ke tsebe butla ka wena. Butla ka wena ke tsebe butla ka wena. wena o tshwanetse gore se phedwa o thole bo motho gore man this is not right man ha o se thole ba Ne ke paisa ntho tsa teng. Yeah. so di-supply le sebetsa o tea motho e mongwe gore Nike e tholala next door Total Sports scene di lata kae he ba explainele batho ba tlang ba batla o tla wena mara ba belaela gore entle ko ditopa kae dintse Okay, ke pa online. Space online. Yes. trusted Yeah, ba tsona ntho tsa nnete. wa go be tshwantse O tla ipona ke quality ya bua ke re le wena. also ka o thola bo motho a re ka bo seta and then nga ai Up to so far nix. kaofela di ba monate Kaofela. tsena ha di Mara ke price ya o jutsa ke. Ha no ka Air Force 1.2. ho na le tse Ho ne e be 2.2. Wa ho bona. na le tse ba 2 for 600 Ke tsa ha o tse. So ke tsa tsa fu. ke tsone Quality. tso ka reng di go A ke tlo ke di rong. o ka re di ba Ha se tsona. jale ke eng he e entseng o bo ithola that side of career kapa ka I describe it I guess tsotleo. Yeah. jale ke mauntlo go jusetseng gore can sell Ho paisa qile gale nna utsaka ne. Ke sa le ke qile hae no se right that's why ke re tsotleo. Qile ho paisa ke le primary. Ke paisa di sweets. Yeah, so tsotleo. Ke no tla o pusha gore na o tsebe strata. so ke yona ntho ka re inspiring Exactly. Hey, but why shoes I love sneakers. And then I get into the ordinary. Wa bona. I get like I feel ndawong of mona batho more than 10. Ba go sneakers ke swetse no. Ke batla ntho ga ke di one. Ke ka ba motho 1 or 2 nyana. o fitlha ba skentse jale Ke se be. Ke lo fana ka sona. Yeah. mothabana Yeah. you believe in giving kapa just that o bone motho a skentse Ha ke rate ntho e tletseng. Yeah. ke eng o ntseng o qetelletse So now I'm a sneaker collector again.
So if you collect sneaker out talking to say ordinary, you go for exclusives. o thola target market ya hao ke batho ba- Anyone. Because ke playa strata here. Yes. o ba thola jwang? Ke Um DM for price nna ke sa o tseba pudi. okay, before Nikki post out a lot on social media ne, but no but we still want to batlang hone. Ba re fumana number mama nkopa ntse so I advertise a whole no. But you still wanna Ba- ba itjela. is ba recommend. If you advertise more, then you can get more clients kapa. No, at this moment ke reach a level whereby batho ba ngata ba ntseba. Bo just to ba promote batho ba buy. Wa bona. And they trust you. They do. Haholo. Ha o se ba disappointment. So ha o thola hore motho o rekile, let's say o rekile Monday, o mo jwetsa hore Wednesday if you took this thola Mm. this Mm. and the self Wednesday this fitla Friday. Mm. A sa o tshema hore Thabang ke scam o at Facebook. You want scam. Ga ne ke tsalla. No dila jwang. Wa hola ne. Like maybe motho o itse gona ke batla sneaker by Wednesday ne. O mo itse for sure slow fitla by Wednesday. Be sa fitla. So o tlo ba disappointed. So obviously like social media or diamond ke scam. We itse so. So it will affect the business. But then why you two doubts what our icon. O ka re di-sales tsa hao di hodile, tje botho compared to ha o no qala. Ha o no qala, o no etsa jwang hantle ha o no qala? O wa hustle-a, o kena shoe industry, you are going to sell shoes. O no thola di-sales jwang, o kgothala jwang? How qala? O thata ntate. A ke re o motho o fitla gaming. So what about tshepi? So o tlameha o improve. Rekisa ntho tsa nnete tse ba strato tla ba sharp. Buke, o tse ha o katla ho nna o re wa paisa. Eh. Kala. Mm. Ke re tlo botsa gore mina o tshepe jwang? O don't get setsa tsona, o tletsa jwang? O no juta motho jwang? Nna go juta ka ntho ya nnete. A ke re tlo fitla gore na ke batla ntho so ne. Ke fitle go fe yona o tlo bona ga diamond ke motho wa game. So go tshwane o collecta pele and then o hlaisetsa motho ntho se ntse na le. Yeah. Cause nna ke re ke itse ke am a sneaker collector ne. So motho a pana bona ke tletse sneaker mara sneaker se se kae o se thola kae wa bona. Be ke ra ke thola kae ne. So be qala ke paisa. So nna e sele ke collected sneaker. So dintho di a differ according to the lane. Exactly. Kama flash, gender, all white. Mm. So when we kopantsha jwang the trend ya hore if ever this thing is trending, Mm. you must have it. Because batho ba tle batla demand is too high. I get on target market ne. So now I know my target market. So I get some little trend in. Yes. Yeah, so na target market ke paisa bo ma. So challenges tseo di facing e ka ba di fitso. But was ka o tshe. A ke ga o paisa to ga me ke ndaki ya go shapa ka leviti. Ai, leviti. Ai. O di DM for price. Hey. E nna ke tseba batho le TikTok ba ka DM for price. Yeah, e jwalo to ga natural leviti. Natural leviti. For sitantse tang how di sheba nthong le di ba tje. Ma wa o ga e force so. A ke re ke yone trendang ho. E no go etsi yona. Anna ke re ke mo. Sa mpe a ho. Ke a botsa. Oh, le le ke a se le ring. I not we were net. Eh. So ka ke ya motho a wa DM for price. Okay. I get maybe trust issue. Eh. Trust issue. A go tla o nna ke tlo fa ntho tse monate. So price tsa how di sebetsa jwang because I believe hore nna ke kenya bo ma sports ka choval Yes. ka sponsor le pele a beshi Yeah. o bile re ka nne ka dikolo Mm. so le a tseba hore at least ya site tole sportsing e thola online Mm. go nya beshi ya order ka collect the sports Okay. that's how I especially because there are ways ba re king studios reksa something but ba choval le singo so ke go bona re ai ampe re nthongo so Sports scene. o ska tlo nne ba o ka nkgothatsa jwang hore ha ke batla seta ka nako ke batla le seta ka po ke batla clothing ke towe nkgothatse no ke ha ke tshepe o nkutla ke tshepe O go kgothatsa. we Ke re na reka something ho nna
o tla iponela. Yes. So le charger jwang o tsebe sportsing se include bo text. So now on fa 50% deposit, then ha ke o fa ntho ya hao o mfa balance ya ka. So wena le reka ka normal price go thoka ka charge the way sportsing ha ka etsa sportsing the way sportsing se rekang ka teng, then is either interest ya teng and tax, then is display ya money. Wena o charge jwang ke ya fela interest ya small, include tax, then you charge ba mna A ke tla ke fumane profit a yere nthonyana nyana fela ke kgone ho ja lena. o charge jwang o increase ka 10, increase ka 5%. So wa tla bona ke tsa bokae? No, ba bitsa fela at least A ke tlo arawa e. o increase ka 1%. No, Or had you disclosed taba tse tao tsa strata ntate. fielding ya hao. Exactly. So o dila jwang ka di-competitors batho ba competang. Ke itse everyone on our target market. So nna mo ke leng teng at this moment ke one. So how o buane jwang wa go ka hlalosetse jwang. I get on a target market ne. So bagolo akere. Bagolo akere. Ba apara ka tsela e itseng akere. Ke bona fela. Wa bona. So qua bona competitors. Next. Ke bona. So kucho o ka re o limita he. Hmm? O limita if you get this cash from bagolo monate ha o batle go o tswelle pele you try something o thole cash somewhere else. No. That's my target market. Ke stick yo. Because of you are working. I think you said you are working. Oh, 7 there to we go. 5. Yes. Maybe that's because okay, has already that much because we are working. How batla kena audience too much. Because now, but remember promoter on TikTok, say on Facebook, and I think we're now promoting the social media. Social media, I'm active on Facebook fela. TikTok I can account next. Instagram I active ya ka. WhatsApp a fe. Next, also tell about Mutata with the for it. He gets bad as a sipai, him nako di fe, la wati. Ga di nketsalla ntate. Boetsa fwa. Ke business. Wa ithuta. Motho o bolela gore ke se batla showcase my authentic ke to fa ntho ao. My authentic motho nyametse. Wa lose. It's part of business. How it means says dula mo kapo. Kastola mo. A ke o rona ke se batla my authentic showcase ke to patala then ke mfa sneak my authentic nyametse. So ke lose it. So, but then you learn from that page. Yeah, that's why ke la police 50% deposit pele. And then on fa Go move. Let me feel 50%. Also, so to say that one move. no, o kwa getting 50% before ha ke deliver on fa balance. So you deliver by yourself. Hantla go le morena. House to house. House to house. It's like Cape Town, you know. Cape Town, Ke a Korea. You can't stop. Ke a Korea utsa. Yeah. The collector pay, book up at Ke Spanish a Pepix. A ikele ya. Yes. So Google receipts. Hey, why what's that thing? Hey, everyone has a dream like Kilacho. Yes. I know the school when I know what about. Ke na le BTech HR. Onale? BTech. Yes. Ke les itse. So obviously ke batla ipona ke le somewhere. BTech, Bachelor of Technology. Yeah, technology yona ntho. Ya ke na le BTech HR. Why technology now we are sepsing. Eish. A ke go batla mosebetsi. Eh. Ha o kgethe. Ga qala jole re qala ho wena ha o no tsotla o ya bo grade 12 o applyela bo university. O applyela eng and why no applyela that thing and o ithola ole ke kwa thola o applyela bo doctor and you don't qualify. Thola so le teachering, thola di artsing. Wena o ithotse di ditlhe. Nice selection ke sena in the second option. Since HR. Cause ke rata batho akere. So ha o spana ka HR o spana le batho.
so sale o batla ntho e sa le ke batla ntho and then what happened go go ithole o ntse bithe ke etse biteke ya HR a ke rata batho yes so ne ke batla spana le batho yeah so motho wa HR ke motho wa batho then sepsi yona ya hlaya jwang ka plan tate how to university no se qetile ho le hobe ke batla mosebetsi Ke bothata. ho le thata cause ke entse internship ya ka Pretoria then ya fela internship then ka tla hae so ho le thata nta ke batla mosebetsi subsi ke ya hlaha ya nka wa ngola o tseba go thatha o ngola ako ba fe wedding yana gore tshwantse be jwang ha o ngola mo okay subsi habedi ne there's Police Act then there's PSA so now I'm a PSA I'm not Police Act but except subs the administration part ya subs so ha o ngola o no ngola jwang o tseba go thatha like nna ke a ngola ke le interview interview fe maponisa ke le kona ngolang then a lo matha etsa nna ke tsa ntho tseo I'm a PSA member I'm not the Police Act a go go lokele connect ba ba itse okay e re ke tse sone batho ba ngata ba bona fela how to sebetsa maponisa ona le ponisa ha le ponisa there's administration part and there's Police Act so the Police Act o tlo bona ka the uniform ke maponisa and then hona le ba le batho ke ma CID ba pa private it's le maponisa and then now to sebetsa in office that's the administration part ya subs so now ke sebetsa ka administration part ya subs ile fela interview no training nothing next o nje mntu ahlakantiza you to me ake tsiba ke akusuka ke tshwara but then jwale di ntho di jwang compared to motho e leng constable a ke ga ba tloa kwa ba constable approximately because salary from there to there e banyane ya hao e nyane ya ne golo kapa so wa rata taba tšhelete ne yes o tseba batho ba bang wa tseba ba spana ba ba sebeletsa yo at the end of the day so motho mongwe tlo re nna le gore ke be admin ke bona mane at least ina le e aponyana ka 5,000 e re ke leke that one then ke tsinana it is promotion because re come from different families when you have to support bana ba malome bana ba mo mama bo nana batho ba inkanjwa nna go batho ba re maponisa na tšhelete ne ha ba tsibe but let me give you numbers ne motho a tsang college a constable 17-18 wa e thola yes and then sergeant 20 plus wa e thola warrant officer 20 le na e thola then you go from boma captain then ki bo colonel and then general but then e re go fefela Google salary tsa bona o tla bona gore batho a gola why hona le that thing your but ba they don't get paid enough for what they are doing ke the way ba phelang ka teng ba phela jwang hangata ke ba bosa hle batho ba sotlane but those guys are earning banal chelete if ever hala ka change fela lifestyle bona o tlo ba sharp o tlo bona gore motho o na le chelete the same as like chelete o tsene o je re believe go di tshege di a gola ka baka la batho ba filting education wa ba bona ke ba no dira ba bona batho ba ba gale ba re thiba ba tse ba khanna go ditsa gale maybe ba dikolotong ba se bona ba believe saving ma 2K ma 1995 ba bona ba khanna dikoloi tse o thing ma ditshega di a fu lifestyle yes so believe go le bona ba ena sharp it's how they spend ba ena sharp yes how they spend taking agiri ba believer ke re ba ena sharp lifestyle ya bona ke yone ba khabata so admin teng le teng ho ena sharp nna ke ena sharp yeah you are satisfied you grateful you can to it nna ke ena sharp a ke tse mothemo but nna ke ena sharp
ha o ena sharp it means like or positioning eo leng ho yona o tlo dula o le yona. No, I get motho tlamehile o growe ke. So obviously ke apply ke batla ipona ke le somewhere. But then no ke ena sharp. Ke sharp. O sharp no Ke sharp. ma di nna tse ke le wa ritika bana meno. Bana man. Bana man. Bana. Why? O tla ithola koloi ya koloi. Ya motho mo something ha o kata o thola something. Getsa la o tlo sia legacy le mo. Batla bone ke seluma. A ke ntwana ka teng. Ke itse ke date mo. O so tla sia le ntho. So o bili wa a go fefela ntho fela why o sa itse o sa wa le mo why Nna ke batla ngwana ka tlo sotle. ha wa sutle Mamele o kwa ke ngwena. Ha ke batla ngwana ka tlo sotle. Ke batla ngwana ka tlo phela life. Wa bona. So ho ra phela life o tla mix sebetsa ka thata. So ha o tlo etsa ngwana fela because of o thuna na go ile. O tla kgona maintain na. O tla kgona maintain ngwana na. ka ba tswa ntho ena e sebetsa ha o so thole motho a right. Mamela botsa o thaka ke ya lela. O na le ngwana A no ke le mo motse fela etsa ka phelo ba. Ke nyetse na o thaka. o nyetse what's the secret behind the healthy relationship o bonyalo se ko a go qoqela ga mandota ka batla o tseba ka o fela ho be le gona be re this one is the one be re bona ka re fitla A ke tlo gona e hlalosa but ha ka fitla mo le wena tla o tla bona. wena o etsa o nke decision. Mamela feeling eo ne e tlo tswa wena. O tlo bona le wena ke ntho tse pae. O kana motho mo na 1 2 1 2 3 wa bona. So o tlo bona le wena okay. Now I have to take kinyala. So yena motho wa se motho a planning family units. Ke re tloela nyala o tsaka. A ke nda re bua ka bana. Yes. So you kuile hore hape o na le target ya hao. Yes. So o buildile healthy relationship eno ya hao jwang ka hore o dule o provide la batho bao ntho tse ba di batlang in time kapo wena o dule o buildile jwang hore motho ba re le ke tshepa thabang ka o mpusitsa history. Ke nana ka quality o tsaka ne. Ha o sentse tsa nnete ne batho ba tlo trust. So you build that relationship with them. Wa tsa bona ha ke pele sneak wa diamond ke sona. Never cross. Wa bona. Wa o ithole o ile diphahlo. Ke di rekisa diphahlo. But usually spana ka di sneaker holo. So o ka re Mr Justice le ena a ka customize dintho tse di ntseng kapa Motse ke ana le tsona. O nshapetse super ka ke liwane ya Tom and Jerry. A nshapela denim jacket ya ka Levi's. Khonji ke nna fe. Yeah. So ayeke o thakasi, jam support and no support. Yes. so wena o ka re no tje ke eng o no batla ho entsha haholo because no I believe you are an entrepreneur kapo o describe o le motho a jwang Nna ke o strata. a go ba motivate batho ba strateng people who are trying to hustle at least ba be borotho tafoleng tse batho ba bang profit ya bona ya botho because ho thata ba right ba re economic ya maphosa it's very difficult. O ka ba advisor o reng wena from yourself batho ba strateng batho ba batlang ya di-career field tsa SEPS le tse di motho mo ga batla go phisiwa career wena o ka ba advisor Nna nka re ba push o thaka ne. Whatever you etsang yo fanchelete I push. I push. then ke eng o no batla go e tshwara e re safe o no lakatsa go e tshwara e re safe Nna ke se ke itshwere. Ke mnate. batho ba o thola kae marangrang mona Marangrang. Okay. di-Facebook di-TikTok o na le TikTok Next. ona batho ba rekisang bo di-sneaker kana o itse o na le target ya Ke na target ya. batho ba o thola kae
Bantola Facebook ne. Khonchi sneakers apparel. Fela. And then and le WhatsApp. Yes. To ba phone number. Ya ka ba fa number. Hey, o play phone number ish. But for ish a re twel. A tsebe sa ho batla tutsi di. A re twel tsa number re di twel la tsaya. Sharp ya. So don't ever fetol nang na dipotso. Justice na le ona potso. Justice na le ona. Justice. Potso. Justice. Ke na lo. Botsa potso justice. Tumela pele o yetsa. O le nang na potso. Ke dintle go batla Ka nna fela blog. Go batla o hlaya. ne ke batla ho ba itse. Ha ke na le sneakers. Samannete. Khon mara ke go paisa di sneakers tsa matale yana bo vaya le bo. Ha ke na le soda. That asa hlai bubu. We thought that said in okay, I see. So on also search Google. What's regular one Ha ke re ke spa ho yana khoi. is Ha ke sa ka Google ka mo asa. ocho go shabile ka mpama. Go shabile ka mpama. Ayo wa search at Google. Go shele ka mpama. Oh, but why? And I seem to do the etsa. Ah, asin go dita. Sure was a That it nil. e rata mele mo. Sure taba. Show mfana. Okay, nak na le potso ne. If o sa batle ka di number tsa hao, Yes. but then o le motho wa business. Okay, o nyetse sharp go business sa hao. La o sa batle o se hlalosa the way. Disclosure. Yeah. So taba ya ka e monana o se batle mo fana ka di number tsa hao empa o le a businessman. Yes. These days is a sebedisa social media to upgrade our business, ne? So o nahana hore this thing ya ho hana ka dinamba ha e tlo o downgrade business ya hao. O utlwile motho wa strata, yes, but no tjena na social media ke yona powerful more than anything. How about maybe nka o fa some advice nyana E re kwa ga bepi. about that? Okay. How about o be le a personal phone number ya hao aside, o be le ya business, so that o kgone ho imarketa mo online hore o kgone ho gola go feta the way o leng ka teng. Because I swear if o ka kena mo social media ka di number tsa business fela, ko business ya hao be le di number tsa teng hore batho all over, because how bua ka strata wena ne o bua ka se o bulang ka yona fela, but also we include social media o bua ka like global. Okay. Okay. Ki tsene qala ne ki marketa ne. But no tjemo ke leng teng. Ki stay se why by but from marketa. Wa bona. But from market, I say market. So this is So ha ke sa hloka hore ne ki market. So batho ba market. get the number. Mamela ne. Like justice ne. O tla ba ha batla sneakers so e ya go ntse. Wa bona. So I give you one at me market. So ba market. No, Nike market before ne. So yes. Too much money is enough. Not too much money, man. So if you want too much money, then you must market yourself. Guys, target market. Can I target market tag? Wait, have on social media. No, man. What? Man, Eh? Come on, I take the number, but we're businessmen. So how the number can make it a house sharp, it's a personal, but business landline, for instance.
I'm not I sa sebetsa to tsa landline hlomo. So sebetsa. WhatsApp. WhatsApp. Okay, let me know WhatsApp number there. 082 098 5317. 082 098 5317. Outside what I mean. Okay, none can suggestion like WhatsApp no choose date to WhatsApp. WhatsApp business. Yes. So if only ka khona because SIM card for me is a bit trade. Yes. So wa khona go say you want to trade say WhatsApp you have business. WhatsApp business ka yona. So that whenever motho ha kala a send a message o kana ka WhatsApp business so that we are not going to okay ha ke kana ka WhatsApp ye ke a tsaka tse personally ha ke kana ka WhatsApp ye ke a tsaka tse business. If ever on na WhatsApp no tla mo sebetsa jwa. Yes. Le tabe ya ntho ya ona le target market ha ke believe in ntho lo re as because ntho e etsa ke ntho ka tlo ke business e ha ona hore ka business go bana target market because motho o tlo jetsa nna hore o rekisa ntho tse nna ke fitisa ke ntho ka re ha ina target market because motho mo le mo a se batlang wa se batla le nkgono ka nna fitla ina target ke re ke ntshwana o bua ka bo set out information. Yes. So ha o tla me hore ka business ya go rekisa bo ntho mo tshwana le bo diapa o be na target market. Asian moving we go ha ona target market motho mo le mo a batlang go reka ntho tlamea a kgone ho bana le access ya go e thola jwang. So ke yona tsela ke dumelela o tshwara ne 100% but ha re tla le mora ke itse nna me sneaker collector ke rata di sneakers exclusive wa bona so ke batla go paisitse ntho e be ntho a so I get see just ntho fela for the sake of rekisa no ha ke rekise ntho for the sake of rekisa wa bona so na re ke tse sone ha ke tšhelete ngakalo ke a utlwa batla go pusa ntho ya business go na business go le no nna a ke tšhelete ngakalo ne so ke batla go paisa ntho e be le ntho e exclusive man gore mona sneakers o tshotse kae ke tshotse diamond ha ke rekise for the sake ya go rekisa mara ke a utlwa taba ya exclusive. Ke a utlwa taba ya exclusive. Yes. Ma ke utlwa taba ya exclusive. Yes. Se eta hore customer tse ntšheng mo medical. O tlo tla because a bone se eta go ma ntšheng. So a ke tseng hore nka hlalosa jwa mara e go ka ba monone ke tlo tsa example ka ba go culture ne ba apara ka tsela itseng ke bana target market ya bona so ha e tlo anyone to ba golo wa bona so you have to apara ka tsela itseng o phele ka tsela itseng gore be phate ba golo culture ne so le nna tlo ka sneaker honna go tlamele bo le motho wa sneaker head so re itse it's a sneaker talk wa bona so na ke rekise sneaker for the sake of sneaker utjaka so ha o tla nna ke tlo etsa mona o mang o tume ka eng ke o interview before a se ga go mane batla sneaker se so no that's why ke na le target market so she will take ke justice ne justice o mshwetse la ba nga teng ke motho a liwa wa bona so ha ke mfa sneaker ke just to nshabele ntho itse e tlo sa ka ke liwa so ke batla go bona exclusive stuff thank you Chad show my key get about that you got my number we'll talk yeah my cheese yes Take all the phone, see her and subscribe, like, share, and comment, show us some nothing. I guess I tell you about my get my man.
ke mantsa ka sa stabola o bua mafosi ha ke le teng na o duma kotsi tshwara mosadi a tlwele mogosi re tla di bona o sanetse tsa bagotsi basadi ba tletse ba tswa josi ska ba tshwana na tshwere dikgosi le mino bo etsa ngokwa kwa ditsotsi ba meno ka ya tlisetse tosi ke chese sigara ngotseng khotli nowadays I'm kind of feeling godly ke tabula seta ke chese soli ngithanda imali phela ngintete cost Sorry, I'm feeling good. Utswere boza mabebeza come duze Le pantsola lam rapper don't lose it Take all over take two the I choose yeah No rush when I sweetie hata booty Fully vodka ntwana gazi vele sip shy Uzo koka if you acting kinda good guy Side water we just wanna have some good times Hari robale na magang ntwana all night I'm everywhere you go yellow bone MTN I know they feeling cold but to heal a battle head I'm not short when I sweetie music is stance If you wanna party with me gotta understand I chop money with a blender like a shredder Eat you like a cheddar This is so creamy I take you on the repertoire I'm taller than the Eiffel Towers Running faster than Keston Jenge Koli Zobuminya Katalete Karusinya Besa tabalano petit boss Izinje sami over there pussy vodka Why you dancing like you wanna do come over Sahla sala marabele uzokoka Ema bebesa tabalano petit boss Izinje sami over there pussy vodka Why you dancing like you wanna do come over Sahla sala marabele uzokoka U petit boss, sur le petit boss U petit boss, sur le petit boss U petit boss, sur le petit boss Sahla sala marabele uzokoka Au petit boss, sur le petit boss Au petit boss, sur le petit boss Au petit boss, sur le petit boss Sahla sala marabele uzokoka Mizute no hadi ya fati Kale ke tata udimale fati Bato le mala no hukuwa di kasi